Kepada Tungku Abdul Halim kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يسألونك عن الأنفال قل قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله أصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada saudara kami Tunku Muhammad Halim yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Moga-moga dengan lantunan ayat suci Al-Quran beliau dapat mengharumkan nama desa, khususnya desa Blangbaluk, kemudian menjadi desa yang berkat. Allahumma ja'al baladana baladatan aminatan mutmainnah. Kemudian acara yang selanjutnya adalah Sholawat Badar yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Tunku Ahmada yang ada di tempat. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala kehormatan. Kami minta kepada ayah-ayah kami dan juga ibu-ibu kami harap berdiri untuk memuliakan kedatangan roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن همي ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tunggu yang membacakan selawat badar.
Moga-moga menjadi sebuah doa kepada kita semua. Malamnya beujin. Karena Kamu ada tinggal dari pun lalu kenapa ada awal lama lalu. Jadi kita nyom doa dengan berkat selawat badar, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat merayakan hari lahirnya baginda Rasulullah. Di malamnya beujin dan